Асманда чайпалып аппақ бұлыттар, сүйікті достарбыз бір күн жағы бар. Ойнайбыз дайыма көңілді құлап, қолданабыз ұзартабыз жаңы шыққан күнді отырлап. Саламатсыңарбы менің кичинекей татынакай бөбөктөрүм. Балдарым, силерге сүйүктүү достордун окуялары, биздин телеберүүдөгү жомоктор жагабы? Эгер жомокко түшүнбөй калсаңар, ата-энеңерден, эже агайларыңардан, өзүңөрдөн улуу адамдардан сурасаңар болот. Анан дагы биз менен байланышсаңар да болот. Бүгүнкү биздин жомогубуз мактанчак, сылан короз жөнүндө болмокчу. Кана балдарым, жомок көрүүнү баштадык. Dağıtıp kalan durmay var. 1, 2, 3. Oha. Hey! Kutmantan kuke. Ay, joldu başat. Görmey turasın mı? Bul koronun kocayını, kon tacısı gele jatkanın. Açının aytsam andaydı gör almadım. Amirok degen gözümdük kurstuğuna dile ançalık tattanmayım. Bet mandayımda kur kekirtek kirkiregen koroz sen turasın. A sen degen gele soğuk, iri but şalpan kulaksın. Hey! Ha boldu mu? Kirkirevey söz doksan. İri but şalpan kulak. Senin ordunda men bolsam, uyatım açıdavay, asını ölmekmin. Hem ne? Hey! Mal deme. Söz dokmaysın mı kirkirevey? Men senin ordunda bolsam, kalpele şipandavay, kuyruğumdu bekem kısıp, Kuday dep üyümdele jatmakmın. Bey! Sağa bolgon gayran söz. Aha, esinde olsun. Bu Koran'ın paşası da, padişası da özümün. Bu jerde men gana başkaramın. Hem ne? Ey maktançak! Beri bas! Ey maktançak! Bul Koran'ı sen de şunçalık ele başkarın gel atağı. Anday olsa başkara ver. Mağa özündün karolçuluğumu da jetşet. Senimese. Tuğraqlasın. Tıytandavay, öz ordundu bilgenin jakşı. Har kim жылқысына qarap ışkırışı gerek. A menin peşeneme Kuday başkarıştı buyurgan eken. Men kıykırganda bu ardığı kuldu kurup çurkap gelet. İşenbesen qarap dur. Kuk kere kuk. Oygan kula. Ordun ardan kol kula. Kursak kayın oylan kula. Kuk kere kuk. İyi, gördün mü? Benim kanday padişah ekenimde. Ha maktançak. Gördüm. Ay kıyın turbaysın be. Hey,
senin buyruğundu köp bolsa, tegi özüңdün bekirani uqtu. Andan başka hiç kim uqqan жоқ. Emne? Başkalar uqbayt beken buyruğumdu. Gerek bolsa, atkarasın buyruğumdu. Hey! Oldu deyip. Men mi? Sen. Oo, hey! Ana men senin buyruğundu uqpayman. Ana, kolundan emne gelir, görsötçü. Maktan çağın söylep ka. Hey! Emne? Sen ne vasın? Senin de sen. Maktançaq söylep ka. Senden maktançaqqa menin vaqtımdağı жоқ, uqtu mu? Andan göre varıp ben öz жұмышымды qırayın. Var. Ekinci ben cinmeti ve жүрgün. Hey! Özüңden qargın, uqtu mu? Ay! Ne oldu bitti? Gördün arı tortar. Gördüm. Ben degen bir zamatta Baltek'tin akesini tarıdı koydum. Ben de korktuğundan kaçıp ketip kaldı. Ana tüz durgula. Tüzden gula. Elmi cemizde geni bağırımız kettik. Балдарым, мактоого татырлык нерселер болот. Мисалга алсак, эгер силер сабактан жакшы окусаңар, мугалимдер мактайт. Үйгө келгенде бош убактыңарда ата-энеңерге жардам берсеңер, балам чоңоюп, мага жардамчы болуп калыптыр. Кудай, балама узун өмүр бер, бактылуу кыл деп Кудайдан тилешет. Көчөдө баратканыңарда улуу кишилерге жардам берсеңер, алар рахматын айтып, ак батасын берет. Силер балдарым, өзүңөрдү эч качан өзүңөр мактабагыла. Себеби элибизде өзүн өзү мактагандан өлөрчү каш деген макал бекеринен айтылган эмес. Эгер силер билимдүү, илимдүү, акылдуу балдардан болсоңор, силерди калк өзү мактайт. Түшүндүңөрбү? Эми бизге бөлүнгөн убакыттын соңуна жеткенине байланыштуу мен силер менен коштошом. Кайрадан сүйүктүү достор, теле берүүсүнөн көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Биздин сүйүктүү күйөрмандарыбыз.